I gradi po tvom, opština Trstenik će i ove godine finansirati više projekata koje su predložili građani. Danas smo uručili ugovore dobitnicima sredstava putem projekta Da se radi i gradi po tvom. Ja napominjem da smo ove godine opredelili 3 miliona dinara za ovu namenu i zaista se pokazalo kao jako dobra odluka da građani sami odlučuju kako će se njihova sredstva utrošiti, odnosno da daju predloge, inicijative i pripremaju projekte kako bi unapredili kvalitet života u svojim stambenim i mesnim zajednicama. I mene raduje, mi smo ove godine 11 ugovora dodelili, 11 projekata će biti realizovano i posebno me raduje što je najveći broj projekata se upravo odnosio na uređenje dečjih igrališta i parkovskih površina. Tako da mogu da najavim da ćemo sledeće godine opredeliti veći iznos sredstava i da pozovem sve one koji su zainteresovani da se na vreme pripreme, da podnesu svoje predloge i ideje i da naravno okupe oko sebe 15 ljudi iz svog naseljenog mesta koji plaćaju porez. To je jedini uslov kako bi se dobila sredstva putem ovog poziva. Uspeh ovih projekata garantuje da će se nastaviti sa finansiranjem projekata koji predlažu građani, pa već može da se razmišlja o predlozima za sledeću sezonu.